Hagen ni kepo. Namar ni UI bahak program mo atau ban keren lingkot. Hakai jing sisya nalamut ban keren jerong. Nalamut ban keren jerong ma. Namar kat san pau telik isnem. Jong kai jing dap renyang jong kai jing yai nanti ngala don hakai jing mut jonga ban keren sibun kiai. Andai to lakalong hakan ukur kobru. Kan bau mensim ublay uyalam naga benta jong ilang hagni po. Ublay sibun Sherman naga benta kajing kriang sobha kajong pi naga benta jonga bat i Mr. RK Hasya galong kot komiti jong kabalang. Maka jingdon kajong i banya senran lang yang hagni po. Kalau kajing singan sibun naga benta jonga. Ai kublai ye teman osam bala pania don rengkat bat ni ya kini kepor mo nang ta kit khot komiti jong kabalang ye se ladang jer katen kat sim ya kepor te sobha ban map yang ai kublai na ka benta jong dinong kule duai jong bala sisa simli nang ta i sekretari jong ka jingesang samla ba job lang sisa Tommy nanta sekretari yung ka sports committee ba Jeffrey Snaitang i hangne badon i norway ker pangaru bala ay tu kujing ruway ka ba sobang na kabenta jong ni ba pensay mo pensay sangdiar doro ba di Forlan olang mo sekretari jong ka Golden Jubilee but ilongru i samlarang ba nong yalam bahakmat jong kanika distrik ka jong i hakipor baro bat kabanga kam sautenat galong ba galong way na kinong yalam bahakmat kam tam akabaya day bat kajing ruway kwayar kau ulay ula ay pi kasap ka terpang bat kam tam ya pi kabalang nang nena sinong kalong ki don ki samla iba simkia bat kit kia kam tam akaban ay ya ka kwayar lah hakano kono kabalang dane ka distrik dane ka presbytery ka bapio man kapor di pilong hakamat ngayui ba pilong kaji